Kardom, aprangsi anytime to the news kelangan phal adaba kardom pachiglo. Pini anytime to the news beta thamna pini lisa mi donalisha lekhipi nona jupaikha betang ton. Generation for Green Mate Chi Hek Pen Genji Puenji Open Dong Mukak Langkang Lumada Tum Doana Pan Kirap Kipajipo. Generation for Green Mate Chi Hek Pen Genji Puenji Open Dong Mukak Langkang Lumada Tum Doana Pan Kirap Kipajipo. Kedam tangani penang anani nang sopen langka ve porchita put men arbe kejang ijornisi arbe jang lera jok dong muka kalong kedo penang anarong lang kang lumahi do jodan pindo. Lapen bangso lang kiche hut apran kedam bang setami dolo. Bangso hut pinangan adona pai tuntami thitan tetana kisung podang dolo. Bangso lama tapon si patumianar lo malom Generation for Green Kuain Jo atu pan kirap kipajepo na pen bangso kirap kipajepo along Dipu pen doktor atun tame bang si kiso se tame lang pono. Bang so kirapon la ke langkang lum adona phai tum ke do ke thak la pen kicho kijun. Akisung do an ke pa job mate kisung pen masap o ke pa job do je phan kicho son. Masap so se tame la pen mek ki jang je phan chi tim alang hai hui pi pa je pono. La pen genji NGO tum ra kisung long ka ke se tame do dunji la pen ki chirap dunji pusi phiran ke thengno. Robert Tiso mepu genji pen lam the paklang po. News Desk report anytime to the news. Green so NGO ke non sa ki milang itu, lapan ke non da especially ini kan sikit ceng mai itu, non flood affected areas pun masih ke focus mai nai tu han di, do thak thai we, ju thak thai we, do we hinola pun mati hemat dah. Si lah, itu lah kicu ni apa sang kuru ya kita ceng lo, asal nak inti, kahai dah tu lah, lapan ini tu lah medical kisu dah tu ha, di doktor dah meeting han pun dar di kukan saya sikit kan non doktor tu dar kapre ka doai ka tu kami kumron kunci kalau akan denon presiden kalang itu tu Robert Tiso kalau akan jadi vice president no Tiso sakti ro kalau senong ini kuma bangso program kini pencen kono tapi no lekangi bang gilangan setengah itu klaim kono kan langsung se rada pan hedi rada pan ki duki sung long itu lanon flood affected areas to kalelo itu medical department itu masih gilangi banalong along itu kono kan itu bori konpo lapan pini itu more than 100 families osai itu mana itu pini dak menalis kelong teng kono itu long kono ya 100 plus ke doi kon amen kami itu manta penangan nasi tom penangan itu dia pesertaan kono itu itu bori konpo Karlitang Rahul Singh Araham tunalong APHLC Maipu IS retired Jai Kathar Kamurida. Kedam tang surini rakreke Thomasen kan Telangana along Riapan Hemprek kang Timki Pipu Pen. Karbiang long tami Hemprek long nangji mati Article 244 air putak jakong lipai from Kebraisi. Surini rakreke Thomani chesong pon bom apora hut. Karlitang Rahul Singh Narapan Raikom Sakhe tupen heleke apke chok ke thengpena chok apran tamna koru. Lason se kedam tang jakong thomke Braisiar nian ke preke thom marcha de ke chok hut APHLC amaipu Jai Kathar alangnitum. Kachike moment pen adabapor malom Karlitang Rahul Singh Ahamtun asar bura bilison Singh lapen asar pi Elina NTP to aphan kachike moment pen man ke do karbi poho pen archo kondo lapen Karlitang Rahul Singh ati pidalong antami damsi chiki momelu kaidamlo lapen de pi jirsong song long Karlitang Rahul Singh amen pen all karbiang long talent han society hin pentami chipatir pi ponsi arts competition biponlo Laso long Jai Kathar tami chitong dunsi mesen pen pachun kononglu. Dipu pen Dominic Teron report Northeast Time to the news. Council, Assam state government, lapen India, government at hang da claim created pen a job. Ilitum amunit atu. Dak chesong lo, halak ka chesong arni. Rahul Singh Nar. Aphan bangke. Hile pen abop la. La pen alang li thi lot la. Alang li ki thi ke Ilitum autonomous state Hemprek ke long dia pan ka che song pen a job si alang li apran dam la. La potsi pini nilitum APHLC pen chikumotu la alang litum ahem ta dam lo la pen non ke hala ki thivek adim ta damlo la pen non ke dak alang liphan arang vo ki pip athai ni dum chike mothulo ning ka rong ta dolo ning ke oi si jasemet ke dolo
ningkarong ke do bangke alang li ilitum alar ansi alang li apran si pilep Amri awar khedo aning si donang lapen klem tam rapet nang puma thapen Amri Youth Federation mate thi hekpen AYF mahang ki pachikpon nijang kar benglong lakha hini Amri constituency ki parlo umpanai PWD IBS hemalong Amri risotum chingru pet pen isi Amri habarat ki duki sungi boilong kar jabdun tipji lapen toklangana chu kosonsi kapaching thudinji mahal hai hue putak saimo ki klem ponji pu jingki chingwai sarpen isi Amri Youth Federation mate thi hekpen AYF mahang pachikpon tanglo Sonsila bangso long songkija ponjia phanpura president mate Meipu Pascal Collar general secretary mate Kongchun Bang Lovan Phai Rangat convener mate BD Sir Sarkiri Lekte spokesperson Rajendra Tisu vice president Rajan Singh Be assistant general secretary Ajay Peter Crow alang tuma phansi Chedon Sarpen Arpu Pondo Sonsi alang tumpen ke than pona tengke labangso Amri Youth Federation ki seng pona ki komatni political party long kan of tunje phankali lake Amri hawar lo ki duki sung along thek an pen rada tuma phankar ja ponjia phansi labangso song ke seng puta alang tumpen phan pachini po News Desk report Northeast Time Today News Lakhai si Duaramla constituency ke parlo Bhoksong Hornbill Sports Auditorium hall along KCM Prabhat Chandra Tarori Dingpen Orunadoi 3.0 puacha makeup pupon. Lason si Assam Sarkar hinpen ke pangdak pona tengpen paipa cheklo niphai isiar nipen nimarli to phan panong si puthot Orunadoi 3.0 puamen irpen kaeson nimarli atum anutina kauna long acheklo Jonwang Pharukrehini ra phokke batangka ke thapi pon vera sonthosi non puthot chengpon thulo Lason si Assam Sarkar kapin khat pona tengsi Paipai cheklo niphai si arni lakhai si Duaramla constituency ke parlo Bhoksong Hornbill Sports Auditorium holalong setami Orunadoi 3.0 KCM Prabhat Chandra Taro ariding pen ipu pontanglo Sonsila bangso mailong alhisar puaman pen kachetong dun KCM Prabhat Chandra Taro chetong dun lasolong Duaramla VDC Chairman Dhon Singh Kro lapen Mondol President Khor Singh Be tum pen chenglo klem dam rapet ki theki ding tum chetong dusi my mission pen pachun po News Desk report anytime today news Orunadoi 3.0 tetapi puthot jengpon thulong babang solitin or hoti chikni sara kai langli rada farman som long ri yelong duan ni marli la Orunadoi thulong yana kumhanan ana pinana lam ni kono na ini kumbangke drama conference ke na bangke 4893 andok dapat ni drama lo pang kiche hotel ana be inana parwan torna mana bangke baccha masih suri tira para program toxic.com anke din tum pilong lo kasi na tuma verification da sudi kom lang kasi ini sa ka rinje delo kasi lahe verification mane tum anke tum mane aadhar card tum ni kare tum abang ke derche tahelo mane ko long de di tahelo so long thai na penari selam na misana lam sip sagora long na lang di kurang mat na mane tum mane mari kabe munira tumanda ke ciri danon danon le derla na mane ta chilo dan untuk Jepang ni happy kainong hai kami cici video ulong masih ladak kirap bidunji ko pansamu Orunadoi ni marli tumpen sami isia kirap cipni sarap hai bang dapen dapat hai lok alam ma bilong ngambil samono maafno ini ko mantisi mahoke kirap ke dinai ani tin kirap dai ini gunjung sami kirap lo ini gunjung sami kirap kali lo masih besar por agro bangke minggu ini mau disini kita kesini Pinyada berita kira pan sing ton peniluk do mechak ni kardo